sherehe za harusi. Tunaposherehekea tukumbuke wale ambao hawana chochote, maana urembo wa maisha ni kufanya watu wengine wawe na furaha. Nambari yetu ni 0713616169. Nambari hii unaweza itumia kwa shida zako. Uko na swali, unahitaji tuzungumze, kuna ndoto ambayo imekusumbua, Mungu anatupa tafsiri, ni mwaminifu. Nambari hii inaweza kusaidia. Labda unahitaji uhudumiwe pia, tunaomba watu wanapona, tunahudumu watu wanaona Mungu. 0713616169. Iweke, labda itakusaidia. Iweke, labda itakuokoa siku moja. Pia tunataka tukuombe Mungu akusaidie usimame na vipindi vyetu. Chochote kile ambacho utapeana kitatuwezesha kuhubiri na kuhubiri tena, kukuletea vipindi hivi na kufanya kazi ya Mungu. Nataka nikushukuru mimi mwenyewe kwa sababu ya kazi ambayo umekuwa ukifanya. Hakuna kile kikubwa sana, hakuna kile kidogo sana. Kwangu nikipokea kutoka kwako, namshukuru Mungu kwa sababu amefungua moyo wako kutoa. Si kwa sababu uko tajiri, kutoa ni moyo. Kuna watu wako na pesa nyingi lakini hawasikii kutoa. Ukiona mtu amejitolea kusaidia watoto shuleni, kuwavalisha, kuwalipia